Kublesh pun perlok ba pirang page berkesana kini ke channel. Hakani ke video ngan betai speech panggawai ke film ke belai keteng. Eila, the daughter of war. Apa sana kong yo ino ya kawai ke kena ka badon hapeding ki mediap ki bebon. Kini ke kena kadang ap ke mediap jong ke kemi jongka. Namar bakila dep man sak tambor hakawai bet kari. Bahkan di kepor ngeletip bakanot Korea berkesau Korea. Kilejur bah kejing ngelet thema. Di perlok bangin tip baro ya kejing jihaz panggani ke kena. Aling ini page bar sengap hadu bukut jok di ke video. Bar ngin yo iru bakalong ke story ke bektak mesin hadu kata-kata. Habas tanah kong ke film ngilio ino ya kawai ke senang red ke badon na South Korea. Barang ni ngilio ino ya kawai ke family ke badon ya kawai ke kun ke beketing ke Seoul. Kini ke family kilang ke bekemen bat ke besuk bah ke mesim. Anda kini ke porkat bah kilang yang melem ban yelek kai bat kini ke kun jongki. Dekum tak kilio sengau na ke jeng petei jongki bom. Bat gereti perumah mentah bakat thema kalah stang. Bakanot Korea bat ke South Korea kalau don ke jengkat at ke bejur. Kini ke por kupa jong ke Seoul lolej ban pendem hakini ki bro. Kenang bakin penjot pentalai kata ke senong jongki. Anda kelok jong opat kalau lej buri na ke Seoul kawai ke kendong. Barang ni kalau angin ke Seoul bakan hapan syong bat yang ni. Aduh bakan dawan pai pat ban syawika. Anda ke Seoul pat kamti bakan ni ke desin ke bakado bakan yo ino ya kemi jongka. Adin bakan ni ke kemi jongka ru kalau lej na ke senong bakan yerap yakini ki bro. Anda kalau siampan ban babaro ki bro kalau siap peniap. Parulok jongka ru lesak peniap no hakini ke thema. Ilio is ke Seoul bakadangi api ya kemi jongka. Anda kamti pat baga kemi jongka kam nampoi sudah lele ru ceka bakadon. Hakawe pat kesin gilepen ina sakari Turki. Hakini ke porladon armut kecipai. Pangilio iyo main karakter jo kini ke film ubo keteng Musulman. Kini para armut ke lemut no ban lej caka jing tre jongki. Parhalanti par ngilio ino hakawe ke kentai ke beketeng ke Nyuran. Kini ke kentai ke ladon ke jingide sop-sop pada Suliman. Anda omdan pergi beriu ke betip ya kata. Lek tangga perlok ke jongkai. Adin katukan ni par ke perlok jong Nyuran kelas tanah ban itu ika. Kalau ang bawa kupas jongka oleh itu bahadin katukan ni sengi. Kin sepa no katukan nengut kisipai jong ke Turki. Makin yeli irap lem ya ke South Korea kata ketema. Kenyuran hamba kaletip ya kata kalau ting hadu kata-kata. Yo bawa samla jangkar ulah hap no ban yeli ya kata ketema. Namar kalau ang bakam kuat bawa samla jangkar ulah simbentah kata ketema. Adin katukan ni ngin yo isya bawa uhe jong kisipai. Oleh itu yo Salman bakanot Korea kalapan ya ke jingirap naki. Maki ruki lap napan pak cipun bagi sipai. Kenang bakanot Korea kan lap ban penjob ya kata ketema kaban saja. Anda ledai ke pormet pat Salman lelin ya ban kenduk ya ke samla jong oh. Akani ke por stang ban itu ika bakanot Korea kalapan ya ke jingirap naki. Ikom tama uru lahap ban simentah kata ketema. Kenang bakanot Korea kan lap ban job ya kata ketema. Ade kenuran haba kalatip ya kani. Kalau ang bukam ku ayu bon lik ban simentah kata ketema. Namar bakateng ya ban jia ero ke besniu yu. Ande Sulaiman palu kula reka bon wan pai kenang saka. Badin bak kata ketema kalau kutno. Adin nang tangi liu ino bo Solomon berperlok jong ali. Kini berok bat kisipai kilas tona ban mi nela ka jong kari. Kin lin aja kanot Korea begini rap iki hak kata ketema. Barang ni lu thore ko we citi sak samla jong Ulong bo lu depan kula reka bo anda lawan pai no nak ni ketema. Ikum takin si thok jong kurim no. Penuran dah bakal yo sengawa kini ke jing ong jong Kalau kemen hadu kata-kata bakal dua ru ha umrei. Kanang bakal nom jia ero ko besniu yo Salman. Apa ka jahat pat ngedio ina yo Salman. Pamatau dia iya kit kiu bar ka cakap pun peniap no iki. Ndai ulai bam ban kini kit kiu. Dekum tangi leti bo Salman bo ungkwa ya ketema bukan don kejing yap mensau. Ndai kwa be tangi kejing suk bukan nom don ero ketema kini ke bertei. Paranda kini ke para sipai ki dia iya kejing long jong Salman. Kum ta kilong no yu ba kum no umla ban peniap ya ki bro. Habatangi kini kit kiu ru sum lo peniap. Dikum no pat unla ban yele ka dia kata ketema ke pejur. Hadin katukan ni part ngilio ina bakini ki sipai ki lepoy no asau Korea. Ikum tabaro kini kibru kelai kublai bagi kelakman maru bagi lepoy banirap ekeri jongki. Anda kili lang bapat nak kawai ke kem. Hakini kepor kili i basi pun bagi jumjulor kepala depan pun julor dak kinot Korea. Bagi li isni maru banyo i ki kena rit ki babensau. Bagi ladon rusi pun bagi balayap kata jaka. Hadin nang tapat kili keren bagi ong bagi Amerika kalau penana ya kini ketema. Masa tangka tokan ni singi kalau kun nak kini kejikan at. Baru kesipai ru kili yo nak balik pano sayang. Anda kini kecing keren cuki kam samlong kumta. Dari marang ni kenot Korea kelas tona ban terbom ya kini kejaka. Baru kesipai kelap sawan perre nak kecing yap. Namar bakim sam lebih ban pekre ban ikun niki hak ni kapor. Adin katukan ni par bakata kecing sak terbom cuki kam samlan Islam. Kumta kini ki Turki kelap ban lech wa sakawe pat ke kem. Ban menta kele lang bano nak we ke klau. Adin katukan ni par kele kendok ban ban kinot Korea. Bakinat Korea kila dia panak tem ki halanti.
Kini pro arki grup mentah kita stang Indonesia. Dahadin katokan ipar ke Turki kalian aban siat ikini kinot Korea. Namar bakim som ladon pun bahag ni kapor. Dia semua bakin stang aban piting piang kita kejenggai enti jongki. Dah kini kapor kiliok sengiono baladan kowe ke kena kabayam. Untuk Solomon olong biang ikini kicipai bakin pekrek biang ikitiar. Namar bakin antarai bakin not Korea kis tombor biang iki. Maranda kiliat kam sekumat Solomon olio ipin ban ya kowe kena. Baladan hapding kicipun bahag mediam. Parakini kapor olio ina yakini kena bakal abat ya kemet yap jongka kemi jongka. Kebangin liu menado besang ke film bakal ni kena ke tengah sual. Bagi kami kepa jongka ke liap nak hakini cat tertema kinot Korea. Hakini ke poru Solomon ustak naban kod ikni ke kena ajan jongo. Bakum tak kini ke kena ru kalau lenya ban kedup yo Solomon. Poru Solomon ru ustak naban rai ikni kena bakin lenya sakakam. Anda kila puha kem part kila ustak naban ikren. Bakini ke kena kadi kena kinot Korea ni ke South Korea. Di Solomon pada nongki bakim dia bersengau pere kata. Namar bakini kalau tangga kena. Bakalong ro keberang kuit baka mensem. Kowe perkasin ngiliu ino bagi hek jong kari. Kilastan abane keren kilong bakanot Korea kalio ya ke jingkercana ke China. Baka South Korea per kalio ya ke jingkercana ke Turki. Bakum ta lada kani ketema kadang ne Islam. Kan poiro ca ketema ba ka basar ke hidup kata-kata. Ada nang tapa ngiliu ino Cok Solomon. Par mentapa ulhab nak ban riban sumare kini kena. Par wala tak persang ban keren kini kena ro hende kam sang tu ya ketin ke bagi keren. Namar bakani kena kadai na kanot Korea. Entah kam singau tu ya ketin Turki. Di usul mo namar bolos jam kena hakapor malmin. Bol ai karting no ikara ke Aila. Ada na tak kini cipai borok ke lelai no cakawe pat ke kam. Nderikat baki dang ya ilanti pat ke jip ke basyong Usulmon ke rastang na bandu. Entah Usulmon ulah hiar na bulu na ban pak syong pat ya ke Aila hakawe pat ke jip. Nderikan san kesana kini ke por ke Chinese ru ke rastang na ban tombor iki. Namar pemakiru kalau don ke support na kanot Korea. Entah kelastan apa tambor ke Turki. Mereka ni keparu kadi kesin ke Bangkok yo Solomon bun peniap ay kisipai. Mereka ni peniap sipun bagi kisipai dah kebalo pun tidak ubam. Mereka kini kisipai jong ke Turki ru ke balik Joshua. Beliau sekarang kicing petai jong ke bom. Entah makiru ke lelenya bani rap yo Simon. Mereka ni keparu Simon lo saat tak nak hawa yo kisipai Chinese. Pada suap yo kisipai unyo Bandung nak yo Simon. Entah kini keperlok jong Simon ru ke lepoin oh kini kepar. Pada Simon lo lembur saujur bahak kini kepar. Nak tapak ngilu ino bos Solomon ledon nak pok jong hospital. Namar bul pangcur bahana kita cincak tombor jong oh. Mereka ni kepor ke Aila ru kalau dan lang bad uha kecing tia. Kemudian bos Solomon ru lekendit bendruna. Kini kisipai kile tu iu baka Aila kam som liu tia baro simit. Kal apa iu uha kecing tia. Pangilu iro baka Aila kalau bad ya keti jong baro simit hanta. Solomon nampak liu singawi kini ulu kemen baka mensem. Namar bulu kemen bahwa ni iya ke Aila. Kini sempat mentah baro kila spread ya kecing sakhir tema jong ke Turki. Kilong bagi Chinese kalau hiar temai ke Turki hak cakap bagi dona ke South Korea. Entah pun bagi sipai ro ke jong ke Turki ke balai mensau. Bersipun baru ke sipai jong ke Chinese ke balai yapna. Keniran bagi kimi ke pajong Solomon ke Septim bapan ya sengaja katakan news. Makilong bagi bandon ke jengja ero ke besniu ya oh. Dan nanti apa ngili bagi hek sipai kelas tanah bani keren sepang ke Aila. Kilong ya Solomon bagi ni kena mentah kalau sarkar kalau rai nak ban simti no ika. Pat mau pat umde pun kuslai ero sepang ke kena. Maka sarkar karatip nato sedang himaka bandri kini kena. Hendak Solomon pada ke Bangkok sumpah suban ya ke Aila. Dikum tahu ni komandar ulong no yu. Maka South Korea kan ai no yu medar hadin ka tokan isngi. Mat dai bani lambar ke Aila caka caka. Entah Solomon ulu hari na ke Aila hawe pada bro. Mau upat unham no bandai sim atau medal. Pat namar bau ni bro sempit bahaya ke Aila. Dikum tak ke Aila kalian bandrung ka jip jong Solomon. Berkalari sebab kapok jong kata kajib bakam sam micu nang tanah pa. Anda lapor kata kasingi bikin pergi buram nak ikisipai. Anda hak ni kapor kat bagi dang ayah kimidal. Kailai ru kalastan apa mi na pok jong kata kajib. Berkalali pipit caka-caka badun Solomon. Solomon lalu kendit banyo i kan namar bom sam tiba makaru kalali lang bad uha kata kapor. Bad lokmen baru banyo i biang ke Aila. Entau ni wahak komandar ru long na Solomon. Mentau Aila na yu bun pit bun sumar na ke Aila. Baru Solomon dulu kemana mau dia sengaja kejeng jong oh kata kapor. Barang ni kini usru kelestang yang ban spread. Kini rendo kalau ish pang Solomon. Maka dia iru bolo don langbat kini ke kena. Kalau kemen banti bawa samla jangka orang im. Dia lu don perkejeng uslai bakum no ulak bani kunya kejeng imbat kini ke kena. Entah kisipai kila pelut por bapak nyilek kemen berkailah. Kila keret baru ya kejeng seniu hakapor pakidang nyilek ketma. Bakil kemen baru banyo iya kedua kemar pusam pergi jong ke ailah. Barang ni kapor ke dekesin ke Bangkok baka Aila kan sedang ban keren. Kalau kot keparo yu Solomon.
Solomon roh habak liat singaw ke jing ong jongka. Lo kata ado kata-kata kamen sem lambar boleh singaw ke jing keren jongka Ayla. Mentah kalau stang ban roy ke dur jong o. Pada dia iru bakal nega kena mentah kalau kenyu uku mau kupa jongka he. Hakawe perkesin ngelu ino cuperlok jong Solomon o bokoteng wali. Wali wi tenat bahaya kawe kenong ruai ke bekateng. Kemerelin menro. Namar boong bahkan sih bobot bahkan ni kenong ruai kan poi ban kontes lang. Hakawe ke konsert ke badan marajan kani ke jekasa jongki. Anda kata gas ngi par udan ya ke duty. Ikum tak lusang sih bahana mar boong samyo ban wan pi ya ke jing ruai jong kani ke brio. Anda lapor kata kapor konsert. Ngile isi siapa borok ke siapa kila lek ban enjoy kata konsert. Anda oli par mar boy lusang ke duty jong o. Par lo pej itenat ya kata kedur jong kata kenong ruai. Anda kat ba udang pej itenat ya kata kedur. Boleh saksiat pen ban haki siapa jong kinot Korea. Bar liap no hang tahi. Hakawe perkesin ngile ino bo Solomon lo lele ya ban pej o selom jing tem. Dia kini kapot lo kemau it bahaya upar lok bui iya jong o. Hendri mentah par samyo suban kendu yo de lelero. Solomon lo stang nak ban yam hang ne. Baka laro kalau i bo kupa jong ka lo stang ban yam. Kunta makaro ka kena ka bapli kam sam ti wero. Kala stang nak ban yam lang bar kupa jong ka kini kapor. Dia nak tapat ngili i ba borok ke sipa jong ke Turki. Dilihat ya karai ba mentah ka tmaro kala stang nak ban sange. Entah kila nak ban lek pai jar kisnong. Pada sual bikin lek pai nak ke Korea. Ikum takil ai kublai berkerup ik borok ya ke Ayla. Namar bakil aku mau ik pelat ya ke Ayla. Pada dia nak takil lek pai nak borok nak kini kari. Solomon para kini kepor sum trek suban lek pai nak kini kacaka. Namar sum nek bonut suban ya ke Ayla marwe. Bagi jong ke sarkar jong ke South Korea do kim sha yu bunyi lam lang nak berke Ayla saka snong jong o. Kum ta ma uru lo kwa nak ban song hang ne sum kwa suban lek pai. Namar ik pelat ya ke Ayla kwa ban e no ika. Ilio i pat sakijing gisem jong o. Mentah kila kuslai ba Solomon namar bakilio iba samban pa su sajing. Berkenurun lo kalau samsi bah namar bakilio iba samna jangka wan pa su sekari. Pada kawe pat kasing kat ba Solomon orang song sengap radio. Ya kini kapot dia sengap kawe kasur ke balai request tak kesamla jong o. Lo sengap melung hudu kata-kata ban sengap ya kata kejing ruai. Ade kuno pat unlek ba sam hun mensen ban e no ya ka Ayla kini kacaka. Dia nak tapat Solomon berpersang ban keren ya we usipai. Bode ro berapa temai ya kata kakam. Hang ni ulang yu bon pej bon sumar ma o yak Ayla. Ande unu cipai par ulang yu. Baka ni kam de kecakari konsuan. Bakam de hiru kacaka bakin pej yak kelung kena. Ba tre de lele ru ban pej yak ni kena. Kunta Solomon nang jor su kacang perkan. Namar bu sam hun mensem suban yak Ayla hang ni. Ade nang tapar ladon ka we kan high school. Kini kan high school kalau ong na Solomon bakan simti na maka yak Ayla. Namar kalau ong badon sibun bagi kena ki badu yak mi pa. Ba maka kalari kalau sumare ki. Bakila dondo ya kawe kacaka ka bakila bo ya kum kini kijak kena. Solomon lo ka banakong lastang ban perkat ya kata. Balostang do bar ngej ya kijing ong jo kini kena hikai. Ha kawe perkasing Solomon lo lej bo na ka Ayla cha kini ka skol. Berulong na ka Ayla ba mentah pilih lasan pilhap na ban lej skol. Bar pilhap haru ban puli minut bahaya ka kot kenang bakin poin na cha kerdan ka bah kaman. Pengilio isi syabak Ayla mentah kala don na bar ki para kena. Bakila stang na ban ruaya ka skol anthem jongki. Kat ba Solomon para lepej dak jing pai da no dia ka kun jong o. Namar ka bapeli ka Ayla kam ti ba ku pa jong ka mentaun e no ai kang ni. Mar ma u pat lej pai biang sa ka Turki. Adin ka to ka ni pa Solomon lo lemon ban lej nak ni ka skol. Hendai ka Ayla ru ka ni ka por ka lej pot biang e on den. Kala stang na ban ong yu ku pa jong ka. Ala daun e no ai kang ni teman pat ban riban sumare ka. Namar ba kam sam na su ban im klem ma u. Bar batang ma u hu bala ban sumare ka ni ka pertai. Ba Solomon ru les ngwe ka jingkren jong ka kun jong o. Kum tak lepai ke dok ado kata-kata. Berlarai hirup banjilan baik-baik ka sakari ke Turki. Anda ulah poin nak kawe ke kam. Kum tak ulah stan apan tahu dah kawe ke suitcase ke bahaya. Nang bunyi tap nak Ayla hang ta apa bikin yo lej pai nak berar armut sakari Turki. Adin bola dep ban tap ke Ayla hang ta apa. Te kum tak ulah ong nak ika bakam dei ban ki. Berkam dei hirup ban penmi ek jing sawa. Solomon mentau stan apan room sepok ke jahan. Ndai ki sipai mentah ke stan apan don ke jing subai u. Entah kelelenya ban plate ya kata ke suitcase. Hang ni gila syam balade pen pandai ke Ayla. Kepala dia petap ke hang ta apa. Hakawe perkasin ngilio ino ya we senior jong Solomon. Ni senior jong ulong ni Solomon bula lang ban lej pai se surki. Rehden ka to ka nis nempan. Bola biang ban pai no cha ka South Korea ban sim no ya ke Ayla. Mentau Solomon usung manjur na ya ke jong ong jong senior jong o. Badul la na hi ban le kum bala de ban ong yu. Hagasing kababot ngilio ino bo Solomon lo pengkren apon lej pai no cha ka jong kari. Dia kini kapot lo keren kado no ya ke Ayla. Long ika bon mentau la rai na ban de ukupa jong ka. Ndai unhap na ban lej cha ka jong kari.
Pat maka pat kan hap no ban api ukat tu kan nipor. Unsuan sao no hi ka na kini kecaka. Dek Ayla pat haba kali asing ke jengkeren jongo. Kalastan no ban yam namar mentak kal sao tu bakim som yo alat suban kendo. Namar bakal kamau tinggal ke kemi jongka. Bakal ong ika bakan sa bayang ni. Pat bakan sawan pat ban sao ika. Dan mentaro kal sao tu ba Sulaiman som la suban ban pai ban sao ika. Pada suah bu Sulaiman ro leleng no anak kini kecaka. Dikum ta ko Ayla ro kalastan no ban yam. Namar mentak kal sao tu bakam som don cu ke bahaya ngasam. Ram don ni ro bari ban sumareka no do kata kesengi. Akawe perkasin ngilio ino bo Sulaiman mentau lepoin akari jongo. Dia kini kepor letip ya kubor ke basngau si edo kata-kata. Maka samla jongo pat kali olok no cawe. Pat kala dia biru bani tho. Sulaiman no lelei bej bani kendo ya kesamla jongo. Akini kepor kesamla jongo kali tho no yo Sulaiman. Kalau ang bakal slam kal api ubun wan pai. Ande som wan pai sho. Kunta hanmen jongka ole penbor na ikaban som kurim na bad wei padu preo. Sulaiman dah bal ya singo boro kita kicing thu jongka. Kumta mauru som kuat suban song hakani kesnong. Teu lele nak sakawi pat kesnong ka badan ki bahaya ngasam jongo. Adin tau Sulaiman ro lepoi khana bat kawe ka beriu ka bakateng keleli. Sulaiman bat keleli wat kelaki kendo tangkat to kan ni paro. Ade kecingi jong kipat kalong ka bahadu kata-kata. Para ba keleli ru kalati bo Simon lo kwa ban wad ka ela. Kumta makaro kalastang na banirap u ha kata kakam. Kumta kini berangut keleli nak sakahe sarkar jong ka Korea. Kila persang ban kali ki bakitip ni sepang ka ila. Dari menta par amdan ni iru batip sepang ka ila. Wala da kataru Sulaiman berkeleli kim som tak cuban wad ka ila. Dari din katong kede parpan. Ki jong ka sarkar kilong iki. Bakim som lap iru kesebut ban wad ka ila. Amar ka kerting jong karo kam di ka ila. Bakani kerting ikama ba Sulaiman ba ai kerting ika. Andai kerting popura jong kapat ka di kesul. Kising ki por kelian. Ilio i menta ba Sulaiman dap sau penyam stam karta. Dari wala kataru orang kamau ik beja ka Ayla. Bahkan ni kapor kadan ke jengki jumai hakari Turki ke bejur bah. Dari Sulaiman pada som kuslai kata. Udang pe ik beja kadur ke kun jong o ka Ayla. Dari hadin katokan ni porpat ngilio i baladan per ke jengile Valkop. Bah kata kapor ke tim jong South Korea berkecapan. Tiu Sulaiman hakani kapor orang pe kata ka Valkop. Ilio iliak kum badai kadur jong ka Ayla. Dari som tipat bakade cisan em ka Ayla. Bahkan ni kapor lo kamau ik biang ya ka Ayla. U kamau ikipor bakadang rin. Kipor robo dang ridang sumar mau ya ka. Para kawe perkasni kalok jong ko phone call na kawe ke jurnalis. Kini ke jurnalis kalau ong baga kwa bani kenduk barki. Hadin bakalai kenduk par bar Sulaiman. Kumta kalau ong baga kwa ci saban tho kini ke story. Kenang bakin penmi ika ada ka film. Bakal ong bahaswa bakin stang ro ikani ka film. Te kumta kin wat chwai ka Ayla hado bakin de syam. Kenang makin tibru sepang ka jing im jongka. Apa Sulaiman berkelok jong o kilo sngaw ya kani. Kumta kilo ka ben hado kata-kata. Baru Sulaiman lo tere nak bani tu baru ya kata ke story. Kenapa kini ke jurnalis kan setang nama senai ke film. Hakawi pat kesengi ke jurnalis kalau sa phone no hakawi ke brio. Andai kam tipat sepang kata ke brio. Berkini ke brio ro ke phone ke jurnalis. Namar bakal ya iya ke ada bertas bakin penmi na ya kawe ke film ke Ayla. Perhadin pat bakani ke jurnalis berkini ke brio kalau ikendo. Kumta ke jurnalis kalau aino ya kini ke brio ya kawe ke dor. Para kata ke dor kini ke kantai kalau ino ya kawe ke dor song kena arin. Paruwe pat brio bekerting Simon. Hakani kepor kini ke brio kam semula keren ero. Andai kalau ong no kini ke jurnalis bas okupa jongka udon menta. Namar mentang song thok ba kini ke brio ke dek Ayla. Bagi lu iru mamakaro kala hek alasan bah. Ka Ayla ro hakani kepor kelas tang na baniam namar kal kamau it palat okupa jongka. Par menta kini ke jurnalis ro kala kala na banyelam no ika cha okupa jongka. Hakawi par kasingi lu ibam tau selema suladap drupus nam karta. Par menta ulalik pai bang cha ka South Korea. Hakani kepor lu iba barok ka South Korea kala-kala. Perlu perkari rubah kemno ke koncong o ke im hakani kari. Andai hadin katwa kani par kila lain no hakawe kapak. Barhakani kapor kalong ke mamelung hodo kata-kata. Ya kebangan yo iba ka Ayla ro kala lain no sakani kapak. Dikumta kal yo ino yo kupa jongka. Baru kupa jongka ro yo ino yo ka Ayla. Kini baru arngut kil stang laban kedub ra kejeng in. Baru arngut kila yam rang ba hangta. Namar bakil kemau palat ekipor ke bela lain. Ke film ro kala kut no hang nihi. Perlu kalau dapat nonton ikan ke story explanation dah kasih. Sampai share, subscribe, klik gitu ke papat dem. Ku bless you bon.